bw'abasobanuzi bose bazazima. Avatar Entertainment Group abona abateguye presents. Mujya mureka ibya Kaizari. Ni nayo mpamvu iyi filime yasohotse muri Hollywood baravuga ngo Sankara nta wundi bereye utari wowe. Mureka tutangire rero. Kujya filime yiswe Lost Tribe. Mukanure cyane. Nanjye ndabaho ubunyonyoko cyane. Avatar Entertainment Group presents DAD Digital Arts Distribution ibagezaho hamwe na Samano Amohit Rachandani Production bafatanye na Rebel Films. Rebel hali lebo hakaba na Rebel Rowe Rain Film. Mwabonye raga filime Rowe Rain benye filime Lost Island. Mwabonye rya filime Lost Island. Ihangane nabwiye Lost Tribe. Lost Island. Tangira gute rero? Tangira namwe cyangwa handi. Masaha y'ijoro. Kwezi zari zamuritse. Emil Fosler ni umukinnyi w'imena. Ko dutangira mugenzi bano bantu musanga barize amateka bitwa ba archaeologists. N'abantu bagera bakaba bafite amagufwa ya kera bakayigaho bakavuga ati iri gufwa ryari rya Rwabuguru, bakavuga bati iri gufwa ryari ryande Brian Brown. Kumva ko bari hakuno cya Jambiezo cyagiye kiranywa kirasinda, abandi bari mu ijobu tekiri hakurya Hadra Fraser baracukura baba nusanga bakagenda gatori gufwa rya zamani. Ninema vajya bizere yuko ngo za dragon zabayo kubera amagufwa bagenda batora bakayabika bakayigaho, ugasanga igufwa rimaze imyaka 1000 n'ibihumbagiza bakiriyigaho. Ukobwa muto hakuno sinzi yiswe nde filime ngo yatangira. Hari byo tubonya kuri no, ba umukobwa araza ko bakaje ko bacukuraga bari kuri site. Hari ikintu babonye ibya carnivores. Ubundi abizi ibintu bya inyamaswa carnivores ni inyamaswa nyine usanga zifite ibyinyo birebire. Omnivores cyangwa herbivores ni zaryaga ibyatsi. Carnivores inyama. Omnivores natwe siho turira. Hibwatinze tugaruka uyu munsi hari wazanaga Rolls Royce modoka z'abakire. Hari message yakiriye Freddy Salazar link recovered. Tugaruka hakuno ose gitumwe cyangwa undi hari waje muri kiliziya. Araza yicara. Giza ubwo bikoze vuba. Find her and she'll lead you to the remaining team. Ati uyu mukobwa Gansas yakoze amakipe menshi. Ari muri Amerika y'Amajyepfo nari bakorera ubushakashatsi. Tumushaka kirikari. Sasa buriya mujye mwitondera insengero mujyamo. Bamaneko niyo bakorera za business. Umugabo yaje ngo bashaka umukobwa. Umaze iminsi arimo yakora ubushakashatsi. Bahurira mu rusengero muri kiliziya. Nta wamenye diru zabo ama mission. Agenda ashaka uwo mukobwa. Ntibwatinze tugaruka hakuno. Uri yangana barimo bavuga Espanyol sinyizi ntago nyambabeshye murabizi. Nibagera ku cyongereza aho ndabaho ubunyonyoko nako busobanuro. Bamvuze mu ndimi z'amahanga ni Kigande. Bikira Maria Yesu mwana mwuka wera bose bajeho. Kumbe yarabarodingaga imbunda. Masaha y'ijoro. Binjira ishyamba. Numbaza bagiye guhiga iki? Je ne connais pas. Simbizi. Zero français de parler mencier. Muregarde cyane mukanure cyane sha.
Amashyamba hafi na za Panama ituranye na za Mexico, Cuba hafi aho ibihugu zegeranye. Ashoka la wow filime n'abahinde gusa we. Mohit na Chandani niwe nyiriga filime. Rohit na Chandani erega niginde nagisoma yakuze aranyigishije. Hey, twasoma mashyamba hari byo baje guhiga. Mashyamba ari birimo ni nyamaswa turone we mudabuka murasa ushaka kurasa umuntu utabizi kumbe nyamaswa yarimo arayiga zigenda nk'abantu. Iki ngo ni ikirwa kitari kiri abantu Lost Island. Baratangira hari icyo bahiga cyambara umusirikare. Kureba neza we ntago cyari cyagakuze kobwa bashakaga bw'abandi bari dezana ngufashe guma aho ngaho yemuko mukobwa yisize ibyondo none aha sasa ujya kaguru gurupe yanyu irimo abantu bangaye aywe kandi bari he where are they avuga amagambo atumvikana baya filime yaboye na Lower Yin barashaka bari muri groupe y'uyu mukobwa ntibwatinze sasa abantu babyutse bakarya bagahaga umuhago bawujyana he ku mazi kumbe hakuno umugenzi hari abafashe urugendo bava ahantu hamwe berekera ahandi. Joel Jagatoya mugenzi n'abasore batatu n'abakobwa ebyiri. Umusore umwe ni udafite umukunzi cyaje kiri hakuno cyanya munini. Sheri gabanye ipolisi utazabyibuha nk'udatekereza dore usigaye ufite munda wagira ngo ukenyeye matera urumva please jo tampuri ihangane ugabanye ibiryo sheri sibyo. Twaje hakuno kumama mureke turyoshye baje mugenzi ku mazi baje kurya ubuzima sheri buretse gato yandaje sasa bitwaje hakuno ibinini bisindisha gufata ikinini ukagita mu nzoga ubwazi inzoga zirasindisha ukongeramo ibindi binini mwana umukunzi afite agatafari gahengamenye bari hakuno baraserezanye. So I thought the broadband penetration of the Philippines was low. Atse musore kora tujye mu gisirikare cya Philippines waje kuva mu uteye bakomeza gusoma ahantu barimo barerekera. So what do you think? Uratekereza iki bafite ubwato bunini Market you're targeting? nta mpamvu yo gutagatinga cyane n'ubundi twaje muri enjoy twaje kuryoshya twaje ku mazi ntago ari bya danger. The English? What? Iki How did William Wallace defeat the English? iyi nzoga y'abongereza ya William Wallace muramva mezite. Should I tell you? I'm sorry there, steroid boy. Thomas wikegera gatangaza abantu reka turyoshye wikikara umuhano wantu twaje muri enjoy akazi n'akazi. Freedom over tyranny and outnumbered the English 2-1. Gotta like those numbers, mate. We're not just going after the Philippines, Joe. Ntago tugiye kujya muri Philippines John sibyo. India, Indonesia. Dushaka kujya muri India cyangwa Indonesia aho twakwifuza hose twajyayo. Subscribers. We signed an exclusive with PLDT last week. Banzu reba ikipe twatiri mu bushize On paper from the millennium. aho ngaho ku mapuro. Sasa abantu basore niyo abantu usanga bagera mu mato bakurikiza za campus. Ibintu bijyanye n'amato bose n'abashoferi b'amato ni ibintu simple cyane. 36 hours. Biradufata amasaha 36 36 hours kuba tugeraho tugiye kukirwa gusa mugenzi ngikirwa bagiyeho nta muntu wemereye kujyayo. Mugenzi wabarangije mwana amafaranga yabashiranye kamasinyire sheke bose bafite amafaranga yabonetse bakiri bato. In this for the long haul. Not the quick buck. Sheke nyenda isinye nta giciro nshyizeho ni blank check irasinye shyira amafaranga bifuza nabakire nta mpamvu yo kujyana ngo ushake gushyiraho ngo miliyoni 10 reka da no kuba blank wiyuzuriza ushaka.
Mazel tov, kids. tumwe mu bavandimwe amafaranga arabonetse ikibajyanye nakiri ni ukurya ubuzima bantu mujya kurya ubuzima ku mazi narabwe ukeneye kurya ubuzima ngaba ari yarazamuka hejuru ku munara w'ubwato akinaga mu mazi isi yababanye inyama yabanye super deep yabanye ubuki babiri bafite abakunzi babo Thomas yazanye n'umukunzi Joy yazanye n'umukunzi we Eric ni udafite uwo bazanye ari single bakomeza kurya ubuzima ndabona ibyo abanyarwanda bajya bavuga bati ahantu hose hari amahoro jya witegura ibyago kandi ukeneye amahoro aramba tegura intambara nyayo urukundo zirahari bari muri za nyanja ngari bari muri Pacific uko bakaryamye bose Eric nta mukunzi afite yararanye n'icupa yaraye buroki burabiranye ararana icupa mugenzi Thomas hakuno ari kumwe n'umukunzi we ubwato burangije nawe ubuyoboye ubwato buritwara uraje filime ubwato sasa dore ngo burayoba abajyaga mu burengerazuba berekera amajyaruguru yabwo 3 years have taken everything out of me. As you know, you were amazing sheri tumaranye imyaka 3 dukundana without you. wambere agatangaza ni nayo mpamvu nifuza ko ibi byaba Thomas The only reason I didn't do this earlier was because impamvu nigeze nkora ibikuvana mbere nuko nanegereje yuko tubanza tukaba twakubaka akira hakuno nimba ari impeta muhaye yamuhaye agakarito kumbi ikigoryi cyashyizemo urufunguzo sasa umugabo yakiriye akarito wazi kaje kumupropose ubukwe yarazi ko ari wedding noza propose bya wedding abagore twaramenye mukunda ubuceri cyane cyane nk'inyirabuheri nubu namaze kubaka inzu yaruzuye sheri ndashaka tujye kuyiba mu twembi sasa umugabo yakiriye agakarito mugenzi yazi ko harimo impeta asanga urugo rwashyizemo agafunguzo bwatinze ubwato burakomeza buragenda masaha y'ijoro ntibagiye kurya isi bantu mujya kurya ubuzima ku mazi nimwabaye byabaye kuri KGB sorry so kubacyurira mwihangana banyumvishe nabi mujye mugura filime za sankara murya ubuzima kumbe yuko yakaryamye mukobwa arakanguka ana yewe mutabare What's going on? nibiki byamerera Go get the others. bere bakuririye hamagara abandi go get the others umwenjira amazi hasi musora za yoga ko yakoze weberetse gatoya babanye mugenzi umuntu arohamye mazi hasi bantu bajya ku mazi ngo bagiye koga bamuvanayo ndekura mugenzi yanyweye menshi ayiwe hari icyamukase ku kuboko ntibwatinze we muzane bya bishinge bihagarika kwirwanga kw'amaraso blood pressure bazana ibishinge bamutera igishinge cya mbere hasi ubundi bageze mu mazi bamutera igishinge aratuza amaraso yarimo asohoka ari menshi bantu batangiye gukoresha ibiradiyo bahamagara halo over abari aho hafi n'ikirwa mwaduha ubufasha cyangwa sasa bose baraye basinziriye utasinziriye yararanye n'umukunzi we usibye kirabiranya wararanye n'icupa rye What do you mean we're not waiting for them? Joe, ushaka kuvuga iki cyo dutegereje There is no way in hell that I'm moving this boat with a half-dead guy in there. umva nakuntu twajya ku mwaro dufite umurwayi nk'uyu ntabwo twakomeza kurya ubuzima tubanze tumutware ku mwaro shawo babanza bamuvure ubundi twikomereza inzira zacu. And not to mention their red tape. And trust me, we don't want to keep Mr. India Telecom waiting. umva nago Indian Telecom iri komeza dutegereze tugire vuba tumudepoze bajye kumuvura ajye mu bye natwe twerekere. That's our normal, but he's dehydrated and lost some blood.
really need yabuze amaraso menshi byanga byakunda tugomba kumugeza ku nkengero z'amazi ku mwaro guard. bakabanza bakamuvura twe tugakomeza inzira zacu nta kindi It is not gonna last forever, and this guy could be trouble. uyu musore ashaka kutubera ibyago ibi ntabwo biri bukomeze paka iteka ryose. You got a lockbox? This guy might become some trouble. Dukora iki rero? Humeka, deep breathe. Baza hakuno. Is it loaded? Kumbe hakuno hari agakarito kaba karimo imbunda y'ibanze. Thomas arayifata. Ka pisto. Yateza ibyago twarasa umusenzi. Sasa ubwato bwose mazi hasi. Habari ariya ni itindo. Ku buryo bageze ahantu bwahagarara uko bakaryamye. Muri iryo joro umuntu batabaye ntibamuzi, yambaye imyenda ya gisirikare, ntibazi yageze mu bwato bwabo gute. Hari uwabyutse asiga umukunzi we. Thomas avayo araza agangika ku rugi rwa wa mugabo. Aramutse abyutse agashaka guhemuka kumubona nako kanya. Ndaharara tu, ndaharara bukeke security. Araryama. Bwato muri iryo joro hejuru y'amazi, bwato zirerekera turore. Batabaye umuntu batazi, abantu muhubukira gufasha abantu. Yawitondera umuntu uzana mu rugo rwawe. Cyaro wafunguye. Thomas yaraye yicaye ntiyaryama. Kumbe cya kigabo batabaye. Abandi bose zasinziriye. Kirabiranya yararanye n'icupa rye. Ararabiranya amacupa. Vuga barasohoka. Muri bwa bwato aca muri parafo yabwo. Arasohoka mu gicuku. Saa 8 z'ijoro hamwe umwana aranyina niyumve. Yagoteye kuri filime za Sankara. Vuga bavayo. Saa 8. Umugabo akatisha ubwato. Ubwajyaga mu burengerazuba. Areba kuri campus. Arabuhindukiza. Murabona gutabara icyo bimara? Nako icyo bitera? Batabaye umuntu bamufashije. Ubwato babujyanye babushyize kuri direction imwe bwerekere. Umugabo abujyana ku kirwa. Munsi mu mazi. Ubwato bwaragiye bwonga urutare. Barikanga. Yamabuye abari mu mazi hasi. Amazi atangira kwinjira ubwato mu nyanja hagati. Dore ukuntu umuntu yizanira ibyago ibyo atiteguriye. Ubwato butangira kurohama. Uca ku rundi rutare urabumeneka hasi. Dore sasa ngo amazi arinjira indani. Mazi ndani mu bwato. Mazi arinjira. Mbere bwabugira neza bw'inkwari bwayigonze ijosi. Sheri muri hehe batangira guhamagarana. Buri umwe ahamagara mugenzi we. Ibyo batari bapanze. Sinjya babuza kujya ku mazi. Wari ujyana kurya isi uzure filime za Sankara mujye mujyayo. Filime babera isomo. Uzabaza ikigabo cyitwa Angire Beri byari bigiye kukibaho. Angire Boto. Basore kurwana no gusohoka ku bwato bwabo baguze amafaranga yabo kabone niba batarabuguze babukodesheje mu mazi hasi ndani turore.
atabaye umuntu abazana ibibazo gusa. Mazi arimo imiraba, umuyaga ni mwinshi. Mazi aberekeza niho bagana. Ndagufite agaciyo. Ndagufite. Thomas yarabanje akuraho umukunzi we. Na Joe akuraho shiri we. Bagera ku nyengero. Sheri, umeze neza? I'm fine, meze neza. Abandi bari he? Kumbe mugenzi wabo Eric hakuno shitingi yamufashe. Cya kintu cyo kubwato nyamuni najyana yibondo. Thomas naza gufasha. Bageze ku kirwa batazi. Cya shitingi. I'm stuck nafashwe. Baza gutabara mugenzi wabo. Ikigabo batabaye ntibakizi. Kibataye ku kirwa batazi. Ubwato bwarohamye. Nta radio ntaki. Na kepfo ka ruguru. Muri make nuko bagukifasha. Meze neza muvandimwe. Umeze neza ra? Joe, Sheri. Sani bondo hakuno nyamunini we. Sheri umeze neza? Banza mu rubizo. Mani himbazwe Sheri kwera ukuntu byibushe nenzi kibondo riri butumurama. Nta uratashye. Amen. Where are we? Turi hehe? Where are we? Dore ikibazo cya mbere. Sasa hari igihugu gukirwa. Ukibaza ndi wawa ndi zamburi. Mbere yo kwibaza aho uri banza yibaze ndarya iki. Hey. Where are we? Turi hehe? Nakubwira cyane daddy cyangwa se DAD Digital Arts Distribution ikugezaho hamwe na Samano Sankara the Premier. Sasa hakuno kugera hakuno kukirwa basanga bisanga ikirwa tigeze giturwaho n'abantu babona bwa flare bumwe barasa mu kirere bugatanga urumuri utanga sinyare ibintu by'imashini bishaje bisanga ikirwa tigeze gitura abantu. Filime yiswe Lost Island ni ikirwa. Hari radio mbonye bya radio bya call box bya kera bahamagaza. Did not copy, over. Hello, over muranyi batangira kura hakuno sasa sinyare. Any casualties? No casualties, over. Nta muntu akomeze no casualties over. No kurura sinyare hakuno barebe ko byacamo. The transponder's inoperative, over. Muratwumva over abari yo hakurya. Mutubwira aho muri position yanyu. Sasa ntibamenya aho bari ikirwa baguyeho ni bakizi. Bwabo jya neza bw'inkware buzayigonde zoshi. Bagiye gufasha umuntu batazi. Uwo bafashe abakize mu byago ubwato bwabo burarohamye. Niyo mpamvu Sankara nta muntu uzafasha muri iyi dunia ngiye byanga byakunda. Cyegara we. Bwatinze. Kuvana ni ikibazo ni ngume. Nta muntu bahamagara. We jawe twabona ubwato. That's strange. Nari wasa abona hakuna kagozi. Amaze nambare sentire wangu. Dore sentire zikinyejana. Kubitama gashumi. Let's gather up what's left. Tugombyanga byakuna tugomba gushaka buryo ki. Tubanze tubone ibyo kurya turye dutuze. Bari kukirwa batazi ko ari batanu. Doesn't make any sense. I thought you were standing watch. I was. Umva we papa genda gace. Autopilot. I don't think so. That autopilot. Twaro amafi tukarya. Turashaka supaneti. Conk out? Yeah. Storms or... Mukanya imvura iragwa ndabandebaho mwuga matu. Filmira. Nyiri byaginga ziramwonera. The Death Star's tractor beam. As long as the insurance company buys it, I'm fine. Ubwo zira mashini zirariye binago emeze neza byanga byakundara abantu bajana bagendekira nabi. Mureke ndaje. Ugumaho. So we are not bound by the
Mwuko muzi iby'abagore ni ndicara bangaburire. Abagore batekereza gukora ni mbarwa. Rumwe kwijana. Sasa nko mbiza abakobwa bicarira hakuno. Reka sharagende aratekinika turarya tu. Ya. Baraha barimo baraseka. Bato base batangira gushaka inkwi. Sasa iki cyo kumazi. Kumanywa arakonje iyo wicaye ku mucanga. Nako arashyuha. Mu mazi agakonje. Babyita land breeze mu cyongereza na sea breeze. Kumanywa usanga ubutaka bushyushye amazi akonje. Gusa nijoro ku butaka arakonje amazi agashyuha. Nibyo bita sea breeze na land breeze. Abazi geography mwabyumvisha tayari nama mvuye ko basobanurira byinshi. Sasa basore nko babizi batangira gushaka imfu yakirabo aricyo yabo yumvishe mu butaka. Mu byatsi. Ni Eric. Yewe. Ibyatsi birabyina. Kumbe akuno hari imbwa kure impande ye. Abana wa murambo wa muntu batabaye. Imbwa ivayo. Imbwa ico. Abonye wa murambo wa muntu abateje ibyago. Ikigoryi nk'ikintu kiri gwikururira ibyago kirongera kivana y'umurambo. Hey! Rubanda ni batinyi. Rubanda bashira isoni. Satana akagira isoni. None uyu murambo muzanya no batagenda bite? Dore ryo hakurya na sheriwe. Eric ni uzanye umurambo na Thomas. And it won't belong to something comes by with perfectly new. Byanga byakunda uyu murambo ntago yivanye mu mazi. Watangiye kumungwa. Barawushingura neza. Barawucukuriye mugenzi bafite na discipline mama shenge. Impuhwe nyinshi nyiri kubateza ibyago umurambo we barawushingura. Hey! Filime yiswe Lost Island. Umukobwa arayinda afata hakuno ubwatsi arabuzirikanya akora umusaraba. Ubujyaneza bw'inkware. Yeah. There's a dog running around here. It's gotta be here. Sasa hakuno afite kabunda. Mbundi yagiyemo amazi nagipfa kurasa. Banza kuyuhama indani avanamo amazi ni Thomas. Byanga byakunda tugomba kujya mu ishyamba tugahiga. Twabona kabavu y'ishyamba turaporeza haryoha inzara. Twabona igitera turarya icyo. Ushoboye kuroba ajye mu mazi arobe. Y'ubuzima bwakomeye. Ukora iyo bwabaga. Hey! Mugira ngo ntunzwe n'umuntu atari kubuzima bwakomeye. Cyane ufite itungo rikakugoboka. Kanye mbabwira mureke babwire naye kuza atunzwe n'umunwa. Hey! Iyo cyane ufite itungo rirakugoboka. Sasa nabo bakubitiye mu gafuka. Inyamaswa yose muri bone mu ishyamba. Turarya iyo. Yabe igiceri turaporeza. Kumba umusore kumba arabasigaye bicunde bakuno. Ibigoryi. Ntibizi ko ibintu bwakomeye bajya kwicundeba. Ya. Sheri. Bintu zakomeye. Mashyamba indani. John na sheri we. Kumbe hakuno Thomas. Mana nyagasa turargikira. Kumbe muri aya mashyamba amwe hari kibareba. Keskiriya. Niki kiriyo? Kibareba. Hano ni hehe? Bisa nk'ari kirwa kitazwi. Tuza calm down. Bageze hano kumbe hano hari abantu basa nkaho bahapfiriye bahatuye. Mukobwa asanga bya butine bya bikoto bya gisirikare ni Anna. They sponsored my research project last year on DNA coding. Hano bisa nkaho hari abantu bakoreye ubushakashatsi umwaka ushize. Yeah. Yego. They're very well funded for anthropologists. Abanza fana akabunda. Very well armed. Byiza cyane. Herzakun. Hopefully this works. Hano hari ibyombo. Biradiyo. That sounded good. Yeah, it's trying to find a signal. Imbunda yibike ubusawa. Thomas n'umukunzi we.
mugenzi Thomas hakuno akomeza kurura rezo. Aga telefoni karabazimana. Kumbe hakuno Eric aricyo abonye mu ishyamba. Aratangira. Binikira kugira hano aho bacanya akariro. Ko yakaje. Guys? Basore guys. Kureba neza buno aho baciye. Ho baciye akomeza gukurikira. Mukobwa arangije avana bwa busandari. Nta miteto. Iyo ubuzima bukomeye nawe ufunga ugufuka. Funga umukanda. Yambara butine. Nta muteto. Kumbe hari ikibareba. Hari ikibareba muri ubwo buryo. Umukobwa arebye neza mu hejuru. Abona ibintu by'ikiyezi. Mashyamba amwe. Eric ko yakaje yikangamo uvandi uranganze bana ngwino turebere hakurya aho twashyinguye umuntu. Look reba ureba neza ntumbaze ngo yabonye iki bimeze bite sheri hari umupira Once Agansas. Bashya urashika flyer. Bya bintu by'ibirange mu kirere. Asa nk'utanga sinyare ahamagara abagenzi be. Yewe muza mureba hakuno. Baza kureba. Kugera hakuno aho bashyinguye umuntu. Wa murambo aho bawurambitse. Harimo amaraso gusa. Hari ikibazo to. Iriya probleme enkerikine. Katurore. Mayday, does anybody read me? Copy. Hello, Harunyuva, does anybody read me? Copy. Mayday, 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 does anybody read me? Copy. Does anybody read me? Copy. Harunyuva hakurya na? No. Nago bari kwitaba. Hano afite kiradiyo batorabwira icyo ari guhamagaza. Somebody or something took that guy. And you want Hari umuntu wababanya n'umurambo cyangwa ikintu runaka. Trust me, we're gonna be okay. We nyizera biramera neza. Just trust me, we're gonna be okay. No kwitera courage ariko ibintu bwakomeye. how he's gone. Oh, hey, let's all go to my boat. We can't. Why? Because it's gone. Ntago twatwara ubwato ko bwagiye. Sasa abantu bose babyibushye ni babwo bashawo. You know, I don't recall asking to be your leader. It's not his fault, okay, Joe? The Batangira usasa gusubiranamo. boat. Batangira gutongana. Cats. Ntago twava hano turahava. Buri umwe no kwiyakizere. Boat? We don't know that that's what happened. Na uramenya uko bihagaze. After all that bollocks about solar flare. Sasa Eric yakuno we yibere nk'umudahambana. Nta mushara afite umutera imwe reka da. Mbabazwa n'iki? Never. Bamuginge batangira guserera. We na Eric afite umutwe umeze nka Janvier n'ufite umutwe wajyaho nikahungu isonze nabi. Sasa hakuno I didn't know this was gonna mwihangane ntago nari mbizi. We all get it. Umva twese turimo ibibazo twitatana. Thomas, please. Tom, Just need some space. nyine umwanya mbaze duhuke. I need some space. Muri aya mashyamba hari ibirimo. Turore. Sasa abazanye nabo ubwabo batangiye kuryana. Kuryana bituma mutumvikana. Kwanza kutumvikana byo bituma muryana. Nibwatinze. Ntibyari kumanywa, nibabwiriwe, nibwije. Igifu mukanshyira akora akazi nibasonza. Ya. Urumwa ryamukwe. Tom, hakuno yataye sheri. Muri iryo joro. Tom, aricyo mvishe mu mashyamba. Ndani y'amashyambani.
avayo. Hello, agenda hamagara n'agatoroshi. Upfa mbere umubona hakiri kare. Hey, amajwi mwumva. Hello? Hello, ari tabariza. Hejuru ye. Hey, amatwari mu rupfu nakora iki? Yabaye. Nakwese amano nayibazaniye sankara. Ni bwatinze. Deuxième quoi? Jour c'est le français de parlement umunsi wa kabiri. Hey, uko bakaryamye mama shenge. Ana gukora hakora imara kora kuri shiri. Yagiye hera. Kora herutse turyamanye. Aza wapi? Yeah. Tom ni abbreviation ya Thomas. Tom nawe yinjira ishyamba arigemura. Hari ikibareba twabonye muri aya mashyamba. Hey, yeah, done. Why would he have gone in there? Turajya indani mu mashyamba cyangwa. Sasa Eric, Joel, Anna na Elizabeth. Ntabwo manda na sheri wanjye ngiye kumushaka. Igemure. Yinjira ishyamba. Fakuba mfite imbunda. Let's go. Tugende. Joel araboshye. Cyajo. Eric asigara inyuma. Nta mpamvu yo guma ngo Eric igabanya ubwoba bana tugende bana. Ah. Mana nyagasani binikira. Tom. Sheri. Shwe uri he? Sero français. Tom. Aracyamagara. So it was all like here, right, Anna? Yakabara hafi. Here. Bakurikira ibirenge byagiye bica. Footprints. Where did they go? The text message, it said to find the remaining team and end the mission. They must have come back and left. Wasanga wenda yabonye uburyo yavano cyangwa se yagiye gushaka igipolisi ngo turebe uburyo twarye. Looking for Noel Gallagher at Old Trafford, isn't it? Hey, guys. Over here. We muzakuni over here. Nyamuna arabamagara Joe. Urebe akuniro. Ureba neza. Bakurikira ibirenge. Footprints. If that guy was here, he must have been in some kind of trouble. I'm gonna find out now. Guys. Bagabo. Guys. Imbere yabo. Hey. Turore. Hey. Barakomeza. Ikira amaraso. Mabizira manuka. Nikira. Barakungura cyangwa. Oh my God. Baranyagasani babona inzoka. Genda gace. Genda gace. Ah. Eric asigara inyuma. Hari icyo abonye mu kirere? Chris Eric. Kumbe hari ikibareba.
yabonye ibintu by'ikiyezi mu kirere. I saw something. Hari ikintu mbonye. Hari kibareba. Muri aya mashyamba hari kirimo. Sindi amenya niki. Gabanya ubwoba tugende. Fine. Bintu bimeze neza bana. Gabanya ubwoba. Go now? Twerekere bana. Ntiyabiha umwanya ntiyabiha n'agaciro. Kirabakurikirana. Gikurikira uburyo umutima w'umuntu utera. Heartbeat. Hey! Ikiri muri aya mashyamba. Icyonzi cyo to. Haracu wambaye. Mashyamba. Biti birakaka. Nta biti mwumva. Kugera hano wa murambo. Hari icyagiye kiwukuramo umutima. Nyamuna aragarura. Inyo zuzuye mu gituza. Data we. Ubwo kureba neza. Hari ikiwacaho. Yezi. Biti birabyina. Binikira. Kirabura. Birabareba si kimwe. What is there? Nikiaria. Back to the beach. You can't just leave, Chris. But you see that? Where to Saban? Not normal! You said so yourself! I'm going back to the beach to wait for the Dambe uyu mwana wanyu murimo. Sarasa dore ngo batangira gutatana. Batangira gushwana. Okay, he is right. We need to go back. Umba dusubiye kukirwa, we need to go back. Dukeneye gusubira inyuma. What if Thomas does not trouble out there? Hano hanze byanga byakunda ari ikibazo cyari. I'm sorry, Mbabarire. but I'm going back. Nje subiye rwose mwihangane kandi ntago nakomeza imbere. Subiye kukirwa. Ku mucanga nako. all this being a goddess. Ku beach. Subiye kuri beach. Ntago nagumana. Usubiye ku beach. You're pathetic! Muri abasazi yo pathetic. Hari ibiraha. Birarya buri kinyabuzima. Nyamunini na shiriwe Joe. Ko bakaje. Kunino bagera ahantu hasa nahubatse. Bisa nkaho kurikirwa higeze hatura abantu. Ariko namenye iri mu kiro ryabo. Mukobwa uko yakaje. Kumbe dore hamwe filime yatangiriye. Bakora ubushakashatsi. Kumbe Chris Eric hakuno. Chris, wait. What happened to all that yoga of yours, love? Maybe we should head back. Yeah. I tell you, What's gasubirayo? you to come along. If you want to go back, jog on. Umva niba ushaka gusubira inyuma agenda yemuko, niba ushaka kumeza nyanyu nkurikire. Nyuma yabo mukobwa ari cyamujanye. Hey! Hagaruka amaraso. Mu giti hejuru. Mana nyagasani. Hey! Agaruka umurambo w'umukobwa. Muri amashyamba. Eric aratangira. Uzi ubwenge akuramo karenze. Eric akina igitsi. Ibi sinabivamo. Turore. Eric akina igitsi. Chris aratangira. Arirukanyira hasi. Kimukurikira
kimwe byinshi turore bwatinze hano hari abaguye hano ku bikarito bimwe baba archaeologists bakoragaho ubushakashatsi bwatinze reba hakurino hari ka memory card yabonye ashyira muri machine kandebe gato yaburitse Kansas is pulling the funding. It makes no sense, given that in the last 3 days... hari umakereza barimo aravuga ati ibiri aha birenze ibyo mukeka ibyo twaje kwigabana ari byo turimo I told them that I need another week to finish up the field. nabwiye ko nyine ikiri cyumweru kurangiza akazi kanjye dore ngo baradusubiza inyuma ubwo baba archaeologists bari hano ntari ibyo umudamu agiye vumbura ntari ibyo nabonye birenze ibyo mukeka hari agahanga natoye kadasanzwe bisa nk'aka gahanga kabayeho ku itangiriro ry'ibihe at the beginning of time harya nicyo cyitwa carnivores It conclusively proved that as a species we evolved, and moreover our evolution was not through a gradual progression. bisa nk'ikiremwa muntu cyatangire ku ngagi cyangwa se bisa nabyo ariko kugira ngo gigende gihinduka umuntu gusa izo nyamaswa abantu baba barakomotseho zishobora kuba zihari Legend amongst the locals is that these creatures izi creatures nizo dusa nk'aho twakomotseho they're known as La Tribu. hari amagi yazo twabonye mu hinuza mu buvumo bigaragara nk'aho zari zikiriho uwo mudamu yakomeje ubushakashatsi yiga kuri za carnivores gusa na niyo munsi species ntago twamenya aho ikiremwa muntu cyaturutse hari ibyitwa herbivores ni za nyamaswa usanga zirya ibyatsi wenda nk'ihene hakaba omnivores carnivores herbivores They were the only ones who want to stop the world. bamaye miliyoni 50 ngome nava kuri iki jobu hazamo abapasiteri batangira kubyita imyuka mibi barasenga Holy Bible gusa mugenzi icyo narengamije kwari kujya mumenye aho ikiremwa muntu cyaturutse hari igihe ujye gushaka ibintu nabyo bikagushaka ngo gusa ngo izi nyamaswa za kera zo bakeka kuzaturutseho umuntu nk'ingagi ibintu nk'ibyo ngo amagi yabyo yarasigaye ari nayo yaje kuvamo ibingibi birimo birahitana abangaba ari nabyo byahitanye abari hano umukobwa arangije mvana y'urupanga ipanga Joe umukobwa abona mugenzi we Joe nimba kimujyanye ndahari mana nyagasani nta kibaye umukobwa cyase umupanga nyuma ya Joe nyuma ya Joe cyamuteye inzara mu mugongo umukobwa aratangira umukobwa cyane igiti uzi ubwenge akura amakarenze umukobwa kiramukurikira cyaje baje katurore hari akagezi hafi aho umukobwa aratangira hari ikimuriho kirirukanka kirihuta gwa mu mazi ageze hano utavahuri don't move ni igisaza kimushyiraho imbunda humura si ubwa mbere mbikoze What others? I don't know what you're talking about. sinzi ibyo urimo avuga Crashing, we've been waiting for the Coast Guard. twatugene ba Coast Guard abacunga ku mwaro badutabare batuvane hano humeka bwa nyuma kimushyiraho imbunda uzakire ikiganza mu mutima bya binyamaswa biracyabaho nimba ari inkuge kimucishaho umutima ngo gusa bizera ko ari abantu bakomotseho biba byenda gutera nk'abantu
ugasanga agiye su urwongo nkongoro urutaye rudafututse nk'urwa pipi umukobwa aratangira gutabara amagara ye ntazi na mugenzi ari muzima katorore nakubwira cya Lost Island kumva umukobwa kureba neza mu biti biruzuye ni byinshi arangije amanuka mu cyondo manutse ku musozi kumanga nguriya mukobwa bareka nabi yisize ibyondo kugera hakuno nta hantu namwe abona ahantu hose y'indabo imbere ye tayari kimuhiga imbere ye kiramushaka yisize ibitogororo ibyondo kimugezeho ntabwo kimureba sasa iyo wisize itaka cyangwa ibyondo ntabwo bikubona kiraza asubira inyuma mbanza amaso yabyo akurura umubiri w'umuntu usanzwe ariko iyo wisize itaka nikikubona kirangije kirareba kimunyuzaho amaso ntikiramubona gusa kirumva umutima uterera hafi aho ngaho nta mutima mwumva ara kirashaka kobwa arakireba gize ubwoba ni bwose yicaho awi ananyagasani n'abantu umute kuko arava hate sasa zero probleme ikibazo jewe data we bintu zakomeye bintu bwakomeye akiraho nibwatinze aracyari kuri cyakirwa kimwe Lost Island abaye yiruka yadata we sasa azaza n'ubugoryi yoze gato aza kuri cha kiradiyo Hello, over muranyumva over. Mugenzi umukobwa yazanye akunipirizo nabwa jacket mugenzi abantu bambara bagiye ku mazi yataye umutwe ntago wakoga wambaye akakote ngo ugira aho ugera yonyine amazi arimo umuraba agukubita gusubiza ku mwaro ntacyo wakora mugenzi yacanganyiwe arakora iki katorore arangije mugenzi abana rwa rufunguzo mugenzi shero yamuhaye ni ana ambwa ati nibwo nyuma nakubaka inzu ndashaka tuzahitaye twembi biracamo cyangwa nanjye sinzi turare arangije iruhuko ridashira iyi byago byaje biza bije kandi byanyabyo yafashe kagafunguzo ako uzi gupfunda imitwe kubara uyipfunda
bimwe abanyarwanda bavuga ngo uhiriye mu nzu ntabura apfunda imitwe. Hari igisi gukubita igakubana kabiri iti baje ku mazi ngo baje kurya ubuzima. Ubuzima buri kubarya. Niyo mpamvu nyababwira ngo sankara mwagiye mukagura filime mukarya isi muragiye ku mazi kumara iki? Burongera burira. Erega uruhinja ruri bupfe niyo waruha kigozi rurapfa. Mukobwa burongera burira. Mukanya baramurimira ya ndirimbo bukongera bugacya neco bugacya. Arongera ajya kwisiga umwanda. Ikimiga turahigana tu. Ya icyo migana nacyo ndakizi. Sasa iyo ubuzima bwakomeye nawe urakomera. Niyo dunia tubamo. When life gets hard, you become harder and stronger. Mukobwa mu ishyamba icyo agiye guhiga ntago akizi. Batangira guhigana memu joro. Iryo joro rimwe turore bino bwakomeye. Kugera hano hari ibyo abona. Mukobwa yisize icyondo byo imbere ye ni byinshi, si kimwe si bibiri. Turore muri iryo joro mukobwa ayo mukobwa arumiwe mutima. Cyabatata we cyabaga data. Bifite ururimi ivuga rutumvikana. Biraporeza birarya. Mukobwa yisize icyondo ntabwo imubona. Bamagufu kuburyo yashwanyaguza. Gusa bikurikira icyitwa ugutera k'umutima, heartbeat. K'umutima utera. K'umutima utera, heartbeat. Uwo mukobwa agize ubugoryi aca mu mazi. Agize Imana ni make ibyondo nimumvuyeho. Uko umutima utera niko ntera isengesho. Sinzi ariko acana hakuno akanuza agatochi. Kina tochi tu.
yumva ibijwi. Who that? Nakubwiye samano nayizanye. Sankara the premier. Nyuma ye yikubita gatorosha ciceka. Yifata ku munwa. Hey. Ugira ngo ibintu bwakomeye niba bwakomeye. Ndani. Yeah. Kugera hano. Bona umurambo mwene wabo. Mana ndatawe. Mana nyagasani wa. Yeah. Mana wamfashije. Wa mana wantabaye irya none. Yumva amajwi ndani. Mana wantabaye irya none. Ko mbona ku isi bitazashoboka basi bene wacu tuzahurire mu ijuru. Ko ndabona ku iduniya byakomeye. Isi byakomeye. Ikigo gikiza imbere y'urumuri. Dore sha nago bimureba. Yisize icyondo. Yavuga. Kimwambara agatoroshi dore ibyara. Kirakajyana. Urutaye wajya umuntu neza neza. Sasa uyu mukobwa arimo araprofitira mu kavuyo. Ni nijoro. Reka haze hake sasa. Tujye mu nyungu. Sawa, all right. Yeah. Kiraga komezanya. Ndani ari mu buvumo. Mukobwa. Mvu mutima niwe bikontorora. Uriye iki? Utwumva ikintu gitera. Berakurura biri humuriza. Yeah. Birangije. Mukobwa vayo. Boro boro. Porampora. Yeah. Araka. Mukobwa. Yeah. Hakunino. Turore. Turore. Ho! Tom? Tom, Sherry. I found you. Ndakubonye Sherry. Gonna be okay now. Kumbe Tom ni muzima nangwigeze apfa. Yes. Hana ni njyewe. Yes. Umeze neza cyane. We have to go now. Tugomba kugenda now. We have to go now. We have to go. We have to go. Tugomba kugenda. No. Ntabwo nashaka guhaguruka hano. Oya tugende. Bashyira hari icyo bakomye. Can't do that, baby. I can't. Ntabwo nagusiga hano Sherry. We have to go now. Tuve hano nonaha.
kumwegura kumbe niba baramuteye supaguru umugongo byarawaruye byacomoye mu rutirigongo cyara ho nago nava hano wipfa sheri please don't go baby wipfa mukundwa wigenda sawa ndamera neza I'll be okay arangije tubwo nashyiraga mu rufunguzo nashaka gupropose bya wedding ngo twakora ubukwe nge nawe ariko mugenzi ntabwo byakunze nijye abanyarwanda bavuga ngo iminsi ni mitindi kandi iminsi igira gutya igakora ino ry'izingwe ibyo bifuzaga ntabwo bikibaye uwo musore cyamukuyemo urutirigongo byonyine se umukobwa arataha cyangwa turore minsi ni mitindi Sheri love you too. I love you too. Atnaenda gukunda. Mugenzi Thomas buzima nago zarenzaho ukobwa yararize ari yanagura nakundi byagenda gusa nyuma ya byose ubuzima burakomeza. After all life goes on. Umukobwa yahisemo ko mwiyicira yamupfutse amazuru n'umudomo n'ubundi yavuye mu rutirigongo n'umupfu ugenda nta kintu yamara nta nicyo yakora. Umukobwa yaramunize arambwira ati shesi uko nkwanze ariko aho kugira ngo nkubone upfa uciye mu babare tamwiyicire bive mu nzira. Mana Sankara uzandinde umugore nk'uyu. Ana yasigaye arira yiciye umugabo ataho kugira ngo ubone uca mu buribwe byaruta ugapfa bikarangira. Haciye ingahe mugenzi nayo asigaye arira niyo se turimo bamwe barapfa abandi tukabara gusa nyuma byose mugenzi muri iyi si ubuzima burakomeza. After all life goes on. Ko bwaje hakuno kuramo igisakoshi yari yambaye mugenzi Tom ibyo byarangiriye aho ngaho. Ibyo abongereza bavuga but ubuzima tubamo no mukino iyo ubukinnye neza ubamo neza gusa iyo ukinnye nabi byose birazamba. Turore mukobwa kiraho nyuma ye bwamuzuka hakurya hakuno katurore nabwe Sankara nayibazaniye hafi ora amazi ukobwa gwe amazi byamubona kandi biracyaza. Kobwa nakuramba kudapfa amanuka imanga yinjira amazi. Kugera no ibura umuntu kobwa inguka hakuno .
urukerera. Mukobwa vayo, bintu zakomeye. Mukobwa uko yakaje mu mazi hasi araka byangombwa bivayo. Mazi ndani birakurikira. Kobwa aratangira ibintu bwakomeye. Katurore arya regi. Kobwa kintu igitsi hari kimureba yinjira amashyamba sinzi ariko turore ndani y'amashyambani biraguruka. Katurore nakubwira cyari samano da Premier Sankara hamwe na DAD Digital Arts Distribution. Katurore cyaje baje si kimwe ni byinshi meze nk'ibiteratera. Nyuma ye bijyaje byo birasimbuka. Babwa yaguye kukirwa. Babwa arakomeza Juzano kubitana imbwa zanira mubangamira. Mgifata umukobwa barahangana. Mgisigara imoka hari cyayifasha. Umukobwa atangira gucumbagira. Mganira mubangamiye. Mgimuru makaguru tayari. Turore. Bani. Tunataka nyama tuko bakongomani, tunataka nyama. Ndio birashaka nyama tu. Sasa bisenzi ni herbivores birya ibyatsi. Ubundi abantu bizi ibintu bijyanye n'inyamaswa. Herbivores bituruka ku ijambo herbs. Birya ibintu bijyanye n'ibyatsi. Gusa byo bishakira kwica gusa. Kigahiga inyama kikica. Kikajya kurya ibyatsi. Buriya ni inka. Ni herbivores, ihene, cya kimwe, intama, urukwavu, byose biri muri kategori ya bya herbivores. Herbs. Waruzingwe ingwe ni carnivore. Mukobwa aracyamwe paradiso akurya ari maruri akuno kubashami ibiti musaza bayikindi. Mukobwa arangije cyuko cyakaje gapangas. Mukobwa tojyane byo birashaka kwicana nubwo birya inyama. Yewe Mukobwa afata umuzi w'igiti bya biti by'imizi miremire. Baramanukanye umva uburyo bihuma paka hasi. Kubw'Imana erega utari bupfe niyo warugusubizamo ntacyo bimara. Mana kigufatira igiburyo niyo baroga bapipi basubizamo. Sankara naho nzajya kobwa kiraho. Yewe mukobwa
arafitwe to biragutya bindi bivayo ya hari cyaje kibikasa banza ari ikiyobozi kivano rwa maski ureba neza nibidirede kivuga ikirimi kitabaho kirangije kigatera urushyi kiraterura yewe munabare ibindi birafana umwami ateruye icyuki n'akaboko kamwe birasakuza umukobwa hakuno kiravuga rwana urundi rushyi kirimo kitabaho bantu mujya gusohokera ahantu mutazi ngo mwagiye kubirwa mujye mwitonda mister buriya ni mukarebe filime ngo barwanye ngo debane ngo yishe ngo runaka oya filime zigiye ziberaho kubigisha abaje ngo baje kurya isi ntukajya ngo twarebye ngo tipe ngo batwaryohewe ngo barwanye reka da filime ni isomo nanjye nkaberaho gukora iki kubafasha gusobanukirwa neza abaje kurya ubuzima barangiye ubuzima bohekenya nuko filime iracyakomeza umukobwa sasa tayari ntacyo mutabona niwe warusige muri bagenzi be kirangije hafi hari ikibindi bireba hasi iki nicyo kiyobozi umukobwa yakeguye umutwe ko yakeguye umutwe bindi byose birareba murangize uwo gasura ni nka ka janvier niyo mfite agasura nk'akinurumbutsi umukobwa muto mwiza nawe yapfuye kumanika amaboko aracyunamira unamiye bosi unamiye bosi uko yakacyunamiye muri ya tekinike yabyo bifite ururimi hakuno rutumvikana nimba ari ikiguku bivuga nimba ari ikinyezamburi je ne connais pas byose cya boss cyaraje umukobwa ategaho umupanga ayiwe kobwa gitega umupanga
muhoro mu nda. Aiga data we. Giteze urupanga ndani mu nda. Kimuryamaho cyapfuye kare. Cyo cyari icyami cyabyo. Nimba ari ibitera. Umukobwa uko bakazanye bagenzi be bose zashize. Ya cyari kibiyoboye agihitana gutyo. Orandanyije wamukobwa we. Mukobwa acomora mu rupanga. Byose bivayo. Boss arapfuye wangu. Ya byose bizimereye umukobwa. Biza imusatira. Yarasakuje n'agapanga. Arongera arasakuza. Wangu urazi uyu mukobwa ni hatari. Janvier ufite agasura kameze wagira ngo ni urumbutse nawe yegera inyuma. Mukobwa yafashe umuhoro. Byose bisubira inyuma. Byose bicaho. Hey. Niye mpamvu nyababwiye abantu mukunda kujya ku mazi. Abantu mukunda gusohoka. Nimukarebe filime ngo barwanye bagundaguranye. Byo kuramo isomo. Byujya ahantu uzi. Kandi uvuga ati ndahazi. Uje ku mu DJ umubaze ngo DJ ukora muri D&D. Naguhakanira ntumugurire filime. Naguhakanira ntukazigure. Ntuzigere unazigura. Umukobwa yaje ku mazi. Niye mama mabwira ngo mugane umusajya ngo teka sente wenda ba. Bantu mujya kurya isi ngo mwagiye ku mazi mwagiye kurya ubuzima. N'abari bafite ubwato bwabo ari bunini. Nimwabonye byabaye kuri KGB ngo bagiye kurya isi. Simba cyuriye n'urugero ntanze. Hey. Mujya ku mazi. Niyo mpamvu bavuga mujye mugera mugure filime za Sankara. Murya ubuzima. Uri wawe wicaye. Ya. Mukobwa ararashingura agasaraba kashiri hasigaye Annabelle. Anna. Bagenzi be uko ari bane. Eric, Joel, Chris, Elina na Thomas. Boss. Basigaye kuri kirwa. Mugenzi yafashe bwabo speedboat. Nanubwo ari ka speedboat. Nakato yapfuye guterateranya. Ashyiraho za baro. Ashyira mu mazi. Aho muhengeri uzamujyana. Ahazagwa hazabaraho. Yazaruhukira. Ese aragerayo cyangwa nanjye nibyo nibaza. Filime yiswe The Lost Island. Bantu mukunda kujya ku mazi. Bo mwagiye kubirwa. Mwagiye he? Mujye mwitonderaho mugiye. Naho umenya ubuzima bumwerekeza. Mr. Isi ni ngari kandi ni mbi. Katurere. Filime iracyakomeza. Nakubwira aracyari Samano da Premier Sankara. Aga filime ndaceka ino kagenze. Bakitaga rya zina ryako The Lost Island. Abaje mwakoze kuza murabeho. Nimuce kuzikurikira yari D&D yabagezagaho. Sauti ya Samano da Premier Sankara. Nimuce kuzikurikira. Ndacyari wese. Dummies. Wasted party. Vegan party.